abakhoyo tata ubalwe mambalwe ibuso tata abakhoyo mama usiso futhi abantwana besande sonke egama lenkosi Yesu Kristu amen eke gele so verlang die hele dag denk van julle toe ek nog gekom toe sien julle is almal hier so julle so pragtig julle so mooi Kati amen toch uyazi nxa ufikele tatuma apostoli nxa sifikele uNkulunkulu wethu sike siba ngathi ngabantwana sibe ngathi sicaphulekile lapha engqondweni hayi ngazawunyuka kumtata umpostoli ngitandaza lapha eceleni kwakhe ngifuna yonke into awuyazi wena omsiza bayifumana ngokuvasa emanzini katata uBheki awuva ngiyeka ngumshumeni bayifumana bayisithatha bemnandi ubuhlamba adziza na kumbe cita namanzi kwa xa phuma ngomnyama babali bonke bathi namanzi yiba ta into basikomnetsana awathatha cita amanzi basikomini amanzi ajinga bemshweni siyabonga uThixo kakhulu siyabulela kakhulu bazalwane ngale ndawo ifumaneke eCoffee Bay utata besibonsile umpostoli hayi yiyo kanye yiyo bazalwane yasingenza chick uvela ngoqombule chick engcwele chick siyambulela uThixo za inhlela ndawo kakhulu nomzi lo abefundisi bazake baxhoxe kuwo ulapha eCampbell namapolisa lapha necollege lapha uyayazi nanto kuthiwa ngumazibuthe imagnet izawuhamba phaya imagnet kuzabuthwa awuzoshunyela nje kuyobuthwa kudala beyilindele eCoffee Bay dala beyibona kwezi zinto zo Facebook they are already they are ready to hear the word of God and they will accept it as it is oh Jesus amen manje ngecawa uDayidayi utamkhulu wethu simlungisele into zakhe nababaloyi uDayidayi kodwa la ngecawa nje ayicela uba ibizo umpostoli waMasilela uDayidayi ake wena yewena yeni ngoma yini noma sisabhoko kodwa isosi lakha yamisikiwe kodwa size yeni umuntu nento yakhe uMantozi ngoba bese ucela ukuthi utata umpostoli Masilela asincede uDayidayi ngecawa asincede uDayidayi zabe sifa senzela utamkhulu wethu nomakhulu wethu sibabuke kahle bazalwane siyamba so sibabuke kahle bonke abebefikile aba bafundisi bonke ngabazukulwana kuye utamkhulu asikwazi urate utamkhulu nabazukulwana never it can't be like that that's mfazi hey lo mfazi asemongwevini andithanda yo nemali yandanda imali umjuda nje 1 to 2 ndumjude athi ndi inelizwe elikhulu mose ewe hey kasi so sina lonkonzo esizabenza ngeSunday nokuthi bazalwane bafika abantu baseKapa on Friday mama stand kuzafika kuzanye kuphekwa iminqusho pha phezulu baninzi abantu bakhona abasengani Thembani mangenyanga kodwa umfazi wakho awazali umfazi wakho ndifuna apha from Ngolosihlanu andibuzi uba nditshona phi uyaphangela mfazi ongaphangeleli bafuna apha Ngolosihlanu iDayidayi ngomso Ngolosihlanu hlala phansi abantwana bam abasiniswa ngo-2010 dike umfazi wakho molatha umunye u-1 kodini wantwini emininzi phakamisa susa le nto le esicelo lo mntana ndimtshatisa ngoDisemba nam utamkhulu wakutata ukhokho wakho nyambo
Xani Thixo enityhilele lavela ilanga kuni ningamlibali ukhokho wenu niyalibala nawuncedwa nina. Ewe. Mandithethe inyani mdala. Abantu abaninzi bomama bafana namoju wezonke. Bathi bawutyhilela iphupha. Bafike zonke ngaphandle bamlibala umkhonzi kaThixo ngaphakathi. Bazalwana abaninzi ndidla ukutsho ndibimela ngoku mna ndiyibhiliyonere ngendlela uThixo abancede ngayo abantu. But abantu bawuncedakala bahamba bawutshona kumadoda etyuwa neswekile necustard nejeli nepeanut butter. Soze sinifuna imali thina. Maniphinda ngivale. Soze sinifuna imali thina. Kodwa baninoThixo ophilayo othethayo. Akunivanga. Masilele kwakulinga uhlupho kodini. Ngoba ngathi isongo somina sitye as long usenza into right kuThixo. Mna ndidla teksi uThixo kwathi uThixo manje kutamkhulu. Bebe khona uba Masilele. Ndathatha iflight ndabaleka ndibheke eGauteng for what good reason I don't know. But I went there. Ndadibana nobaba. Ndaziphosa ezinyaweni zakhe. Akakafi usaphila. Sawuzumbona Yesu. Ungambonanga lo phambi kwakho. uYesu uthembe thina. Uba sibe zi-representative zakhe. Ulindele unikela kuYesu. Okanye ulindele ukunikela kwabantu abanamagama. uThixo asinceda wasenza ufuna uthuli izinto ezifuna uthuli. Kanti impela bazalwane ukuthi uTathubhengu wacela mani ku wena abazalwane abasindiswe bakhohlakele. Basifuna into zikaJesu. Basifuna. Kodwa lo uJesu ayuza yena bambona as a second hand. Ndithandaza usuku bonke phezulu kubethe u3 kuseni thandazela abantu kuseni. Namhlanje ndiyazi abantu befike pha kupostolo ndibafake baninzi kufa. Wasting, not to say to waste his time, but ke uthatha ixesha belilakhe nomama ulinikezele ebantwini. But what are we doing in return? Nothing at all. Sizophendula. Wasikela uThixo sibetha ngeBMW sibethe ngentolo sigcwele. Ulibale uba waqoqa kweliphi iliwa. Njengoba sibona silapha nje kwaqoqa kwabethwa sathi savela. We were between the rock and the hard place. But uThixo wanceda abakhonzi bakhe wasiqonqa saphuma. Uphumile ngokwenza ntoni wena? Andibizele mnikelo ubaba baloyi ndinixelela inyaniso. Finish it class. Nansi tende lentende lefika iphumile lentende abantu babamba amazini. Lentende lefika iphumile 200 120 something plus nesithulo sikaphumi bonke abantu babamba amazini. Kodwa izawahamba liyakhona pha. Sizoyilasela. Sizoyilasela nomfazi nabanenhliziyo ezivumayo. Sizoyilasela. Izaba lapha ngolosithathu. Ngoba siyabizwa eCoffee Bay. Sinohlala ndawonye. Thixo kaniphi imali. Bakhubekile abaninzi. Yabona imali yami, imali yakho bakubona. Xa uhlala ubone nansi ijoint ngapha ikanti ithengisa utywala. Nansi imali zethu zihlize. Imali zethu nazazingena phaya. Ngamasela ababantu. Babe imali zikaNkulunkulu. Umuntu ongana Yesu ulisela. Noma ngane imali ezi100 ulisela. Utya imali kaThixo endaweni ero.
Ngiyavuma. Andiyazi kuthiwa le ngoma baba uPostolo iyashumayela. Ungayiculi ungayazi meaning yayo. Ungayifuni into ongayaziyo. Sigqiba how many 2 months ngosilapha ndithi almost 2 months. Zange ndabuya endlini yami andikayi nangoku andisoze ndiye futhi. Nabo abantu bayasindiswa. Ngiyokwenza ntoni endlini yami? Nawo umfazi wami lapha. Ngiyokwenza ntoni endlini yami? Abantu bafuna Yesu. Xesha liphelile. Ngiyokwenza ntoni? Nabo abantwana ngomso sibheke esikolweni. Abantwana bakrwitsha abantu bahamba ngemitshayelo. Bathatha abantwana bethu ezitoilet. Nangoku abantwana abaninzi kwesikolo sikamama uphukwana bathatha basosibhedlele. Zohlala endlini yami. Nimamele wena. Madoda. Kake nikhule ibhaji, ke ninxibe overall singene emsebenzini man. Khula nihlambe amabhutsi man. Ngifanda ukucela into enkulu. Njengoba usindiswa namhlanje, uyazi baqala ukusindisa. Wawuseplanini kaThixo. My God, my Jesus. Into phambi isandla uzalekisa into ekuThixo. Asifiki uThixo, siyafika phakathi kwethu.
Anike nithi fire kumpostoli. Anike nithi fire kumvangeli. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Baba Masile. Nithi yebo baba. Jesus. Jesus. Hallelujah. Akukho umuntu ongayenza lento yenza umfundisi Masilela angabizwa noJesu. Uvangeli vela ihambela ngene ehlathini. Uzabona phambili. Awisimithi emkhulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngoba uhamba ngokukholwa. Angahambi ngokubona. Uvela kholo nje.
ngesikhathi mayelelo orehleli abona abantu abaningi. Amen. Abona abantu abaningi ngesikhathi Apostola abona abantu abaningi bekhala behluphekile bafuna usizo. Hallelujah. Amen. Lesikhathi manje labo abantu ngempela mabasindiswa besizeka. Amen. Amen. Yasihlupha kakhulu bazalwane lento yokuthi sabona abantu bakuthi esibakhiphe emngcumeni banika abantu bangaphandle imali. Yangibambile kwambo. Bamkile. Ngisale nathi. Hey. Bakumkile bokushira. Yema. My God. Millions and millions. 1 million. So. Bamkile. Hey. Kon. So. Yema. Hey. Eshisa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, ukuthi mahaya ngizobanika amasenti. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kunini ayina 2 months. Baba usuke eSwazini ula. Yeba. Nginga impilo yakho. Hayi. Yabona makuthiwa nikela mzalwane. Ulokuza ngama-10 rand uyadlala. Wenza njani? Uyadlala. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje. Amen. Amen. Ngoba kunenkonzo esiyeza manje. Kulungiselela inkonzo yakusasa. Oh yes. Amen. Amen. Masifunde izwi kulungiselela inkonzo yakusasa. And uma abantu bebemazi uThixo ifanele kusasa before bazongena bazombathisa ingubo iCalvary yabo bayilahlele. Oh yes. La. Zanaye ngeplastic yabo ilahlele. Calvary. My God. Awazi ukumbatha ingubo yamanda phezulu kwayini. Hey. Welisha wayikhumula. Walinda le. Futhi akayikhumula wayijabula. Amen. 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 Kuwani. Wayijabula. Amen. Masifunde Jeremiah chapter 1 verse number 11. Ngizoyenza lenkonzo masinyane Apostola. Yeah. Ufuna ukuthuma abantu. Lavakala kum ilizwi likandikhoyo lisithi. Lavakala kum ilizwi likandikhoyo lisithi. Jeremiah. Ubona ntoni? Intoni oyibonayo? Ndithe ukuphendula. Aha. Ndibona isebe lomthi. Ndibona isebe lomthi. Amandla. Yeah. Uthakum undikhoyo. Wathi kum ubone kakuhle. Ubone kakuhle. Nami ngokwami ndithe kwa ukuze ndizalisekise lamazwi ami. Uthi uThixo nami ngiligadile lelizwi. Ukuthi ngilibone izaliseka Apostle. Uthi uThixo izwi lami bakumasile ngiligadile. Ukuthi ngilibone izaliseka. Kusho ukuthi uThixo uhlele entonini yakhe ugathi izwi lakhe. Akadanga izwi ugathi izwi. Abantu abezizwi ngibona abantu abaphumelelayo. Noma ungathandaza kakhulu, bawungalenzi izwi unemali. Unemali enkulu. Mafasta unisho ukudla for 40 days. Kodwa uma ungalenzi izwi uzoba nengxaki.
Haleluya. Tenkulu kwenzizwe. Ngoba naye umunikazi wami uqhathile. Yeah. Ukuze alibone leze. Izwi lakhe. Funda. Libuya lavakala kum ilizwi likanjikhoyo. Nabuya futhi lavakala kum. Ubona ntoni? Ubona ntoni? Mna ndiphendule ndathi. Ya. Phaya ngasentla. Phaya ngasentla. Ndibona imbiza ebilayo. Imbiza iyabila. Ibiliswa yini? Ithambakele. Ibiliswa yini? Haleluya. Haleluya. Yabi. Ibiliswa umlilo. Haleluya. Haleluya. Njengoba sinenkonzo enzima kusasa. Haleluya. Sizothuma abantu. Abanye sizobathuma ezulwini. Bazosibuyela nezinto. Haleluya. Ngozama. Umelane. Imakhona. Imana. Kuya la ndawo. Now. Is open. Okay. Mati. Imakhona la. Boy. Iman, boy sama wan. Boso. Eva. Is. Isa. Tadi masle. Isa ni na. Belang. Oh, gosh. Hallelujah. Oh, bilo. Lo bemtshelile ukuthi ayizela. Uphi? Ya. Ukumandla kayo. Laba namhlanje ngiyabathuma ezulwini. Basilandele imessage. Bayobona isetup yasezulwini. Omunye ama-ashas akhona. Omunye angabona nengilosi. Akhona ama-ashas la. Hey. Laba siyabathuma namhlanje ukuthi baye ezulwini. Hambani ezulwini. Hambani nosilandela izinto. Phakamisani izandla. Hambani. Abani ni genan ko nibuye nazi ni esinye ni ziba genan Jesus genan uyobuya nezinto namhlanje. Yes, awubuya nezinto. Thank you Jesus. Laba bonke bafanele bahambe bayongena ekhaya. Kunezinto esizifunayo. Hallelujah.
asinakusithola kungekho abantu bazohamba baye ekhaya. Haleluya. Haleluya. Ngoba uthi lithi izwi Johane ubona uJohane wabona izulu esemhlabeni Johane. Haleluya. Haleluya. Izwi lathi Johane bhala lezi zinto. Sibhala. Ngoba uzosikhola. Bhala phansi. Oh my God. Bhala. Izinto ezenzeka la zifuna ukubhala. Jesus. Ngifuna bonke abazoya esikolweni tomorrow. Masela. Laba bazo. No, ngisho laba not abantwana. So abantu abadala bazoya esikolweni. Ithi ezoya esikolweni. Sondelani nemela. Asifuna ukuhamba nabantu, ukuhamba abantu abanamoya kubantwana. Phakamisani izandla, phakamisani izandla. Nithathe nomlilo, nithathe nomlilo. Yes. Jesus. Yes. Fire. Tata lonely. Yes. Ashes. Tata lonely. Fire. Ngeke niye na esikolweni. Ninganawo lonely. Fire. Jesus. Hey. Assume song. You can say,
Liyahlula umuntu ukubangalazi eculo. Liyandohlula. Culo lasemsini. Liyandohlula. Ngicela uvala amehlo kancane. Iva kuyathetha emoyeni wami. Iva kuyathetha emoyeni wami. Iva kuyathetha emoyeni wami. Yes. Vala amehlo kancane. Le bhizi iza kubilela kuloo ndawo kuwe kwigama kaYesu. Nansi yabila. In the name of Jesus. Yabila. In the name of Jesus. Kuyasha. Cela usihlise izandla zakho kancane. Iva kuyathetha umoyeni wami. Inkosi ithi bakhona abantu abathi ndikuvile Thixo ndifuna ukwamkela uYesu namhlanje. Kudala nisakule ntente but ndifuna uzamkela uYesu. Sicela ushuthe ingalo yakho uyibhekise phezulu isandla sakho. I will never embarrass you. Just shoot up and down. Ndiyamfuna uYesu. Na abahlisa mfowethu. Ndiyakubona mfowethu, ndiyakubona nawe mntana wami. Ndiyakubona nangu umama, nangu utata, nangu enkosi uJesu. Nangu omunye. Hayi, nangu omunye. Cela sivala amehlo, Ndicela laba bantu bonke abaphamisa izandla bezabakho insikelo lakho must bayifumene namhlanje. Izani madoda. Izani bomama, izani botata bephamisa izandla. Izana mfowethu, izana mfowethu, izana khona bephanga sema. Izana khona nongela cha. Bakhona abantu bephamisa abantu abadala nani babonile izana kum. Oh Jesu nomama lo nomntwana makaze kum. Nkosi yami Jesus Christ. Oh. Naba abantu badalwane bezamkelela uYesu emini maqala. Jesus Christ. Ungasali ngasemuva. Lisavuliwe icango. Lenweba lisezawuvalwa moyo ngcwele themba lamakhulu. Sisavala amehlo bazalwane, sisavala amehlo. Iva kuyathethwa. Kukhona abantu abathi ndifuna uzibuyisele enkosini. 2020 undisokolisile kodwa ndifuna uzibuyisele enkosini. Cela uphamise isandla sakho suphe lo mthandazo. Ndifuna uzibuyisele enkosini. Yes, izasiswa mnango ngaklaphali. Iza nawe bhuti wami ngasemva ndifuna uzibuyisele ngo isondelana. Achas. Jonga nabo bantu baphamisa izandla, unijongana nami. Cela ukhona omnye othi ndifuna uzibuyisele enkosini. Phakamisa nzobonga. Thank you Jesus. Oh, Jesu. Bamasilela. Naba abantu besiza bezibuyisele enkosini. Buya mntwana, buya. Buyele ekhaya. Musukulibala. Sondelana napha kuwe. Iyabuya inkosi isondelana napha kuwe. Sondelana napha kuwe. Sondelana mama utata wami, sondelana napha kuwe baba. Sondelana napha kuwe. Khawuse tata umvangeli wami. Nasi sibeleko sakho. Nawo kuyazalwa. Sho Jesus. Ngiyacela thina sonke sima ngaphambili siphakamiseni kakhulu izandla zethu siphakamisele phezulu. My God. Jesus. Nizosho lamagama emva kwami bese ngiyanithandazela. Yes Lord. Bible lithi umuntu uyakholwa ngenhliziyo. Yes Lord. Abese uvuma ngomlomo wakhe ukuthi uJesu wafa wavuka bese uyasindisa. Yes Jesus. Ngifuna ngitsho lamagama emva kwami. Ithini Nkosi Jesu? Nkosi uJesu. Namhlanje. Ngivile izwi lakho. Ivile izwi lakho. Nakholwa enhlizweni yami. Nakholwa enhlizweni yami. Sengiyavuma ngemlomo wami. Sengiyavuma ngomlomo. Ukuthi wena wafa ngenxa yami. Ukuthi wena wafa ngenxa. Ngiyazinikela kuwe namuhla. Ngiyazinikela kuwe namuhla. Thatha impilo yami. Thatha impilo yami. Sula izono zami. Sula izono zami. Ngegazi lakho. Ngegazi lakho. Susela namhlanje. Susela namhlanje. Bhala igama lami. Bhala igama lami. Encwadini yokuphila. Encwadini yokuphila. Ithi baba ngiyabonga. Baba ndiyabonga. Ukuthi sengisindile. Ukuthi sengisindile. Sengenile ekuphileni. Sengenile ekuphileni. Ongunaphakade. Ongunaphakade. Amen. Baba kanjalo sinyanithandazela. Besa kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla livi mhlaba inhliziyo yabo. Uthi wena oza kuwe awumlahleli ngaphandle. Siyabonga umsebenzi ngokufakwa kwesiphambanweni.
uthi Nkosinize kuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Yes, Lord. Baba wethu amandla siyabonga ngalaba namuhla. Yes. Laba uluphawu lokuza kwakhe emhlabeni. Siyabathandazela. Yes, Lord. Egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabemukela embusweni wokuphila. Siyabemukela embusweni wokukhanya. Amagama abo abhale encwadini yokuphila. Bangena kumndeni omkhulu emndenini wasezulwini. Baba wethu onamandla bagcina uNkulunkulu onamandla uhamba nabo kuyo yonke indlela sukela manje. Baba wethu onamandla siyabalumla siyabakhipha Baba wethu onamandla kuleniswe lobumnyama bangene embusweni wokukhanya bagcine Nkosi ukusebenza ngiyobona ngalo kulendibandla lakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kawubeka izandla mpostoli wami. Ngicela babeke izandla. Yebo linama. Yebo linama. Ngomsongo 6 o'clock siyangena inkonzo ekuseni 6 o'clock. Inkonzo omthandazo ekuseni. Ekuseni 6 o'clock. Ungakathethi namuntu ekuseni 6 o'clock. Kodwa to 7 siyaphuma. 10 o'clock yangena inkonzo yomthandazo. By 11 o'clock siyaphuma. Thina nabefundisa abathile sibheke esikolweni siyabuya ngomso ukiwa kusasa. Abantwana bethu uThixo makabakhulule. Siya kwesikolo mama ukhona mama uXhakwazi. Yes, indoni igama lesikolo sakho mama? Dalbazo. Okay, at what time kane? 8 o'clock. Sicela ukuthi uba uyange Dalbazo, sicela usipheleke ngomthandazo. Bazalwane ngicela ba ngeke bathathe abantwana bafake ezibelekeni zenu zomthandazo. Abantwana bethu abanophila ngalendlela. Noba usemsebenzini tata nomama, siyacela ube nomthandazo owenzayo ngomso kusasa.
Uwenze till 9 o'clock. Uwenze usebenze, uwenze kwikhompyutha yakho. Uthi Nkosi mayenzeke intando yakho kwizasikolo. Mabakhululeke omama bangomso notata bangomso. Ngoba sisizwe sangomso isi. Ngomso siyangena by 5:30. Bayafika abantu ngecimba uzofumana ndawo. If ufika ngo-6 uyoma ngenyawo. Yeah. Ngomso, that is Friday. Wafa. Ndiyacela bazwana in this time apostol wami. Andiyazi ukuthi uNkulunkulu ngenza kanjani. Umuntu akhuphe yonke into ayaziyo from the heart, mind and soul and throw it away to the crash so that you can get something new tomorrow. Ungathi ungayilahla soze mina nje mandindoda ndilahla ubudoda bami ngomso ude ndibe umntwana kaThixo uzothi azofaka lento efuna ifake ungese wedwa ungabinamona uzena wakho hleze kulayite yena ungalayiti wena kodwa nxa nigoduka alayite wena abantu vanga mama upheka umncinca leva abantu ngomgqibelo singena inkonzo ka-10 yabantwana singena inkonzo ka-2 yabantwana yosisi sicela wonke usisi usindisiwe kusindiswanga mthatha phi carry good phi cela uzele usisi ngoba kuza kuchutha intwana uzachutha ntoni ivanga ndiqala isimanga asikho isizwe esixhatshazwe emhlabeni njengesizwe samantombazana ndifuna nivuke umyele emantombazana okwangonyama bakhona abantwana Thixo nitheni ndaniyebelana yes ndifuna kuli nomhlaba edolophini kwezi ngawahamba ezingada zithi sinqiso umuntu onothixo bazali nebakhupha abantwana benu beze ngomso ngomgqibelo yasidiniwe zingada imoshaka ingada yayibulala igusha ibe ifuna sisibika iye ibona umzimba wonke ningavubi mantombazana nina uThixo nibaleke ngaphezulu kwendoda etshatile nomfazi otshatileyo uThixo uvaqala umthandazo wentombazana ngoba uYesu nxezawuze ezulwini wafuna i-airport yokufikela akamfumana umama akamfumana utata wafumana intombazana wathi nansi airport bakhona abantu apha manje anishumayeli bekushunyela ngokuhlwa ibe ngomama ngo-4 o'clock 5 o'clock siyangena ngigqibela siyabona inkonzo zingabi zi-4 almost kubani unokwazi uba namandla okwenza lento ingaka engeyenziswa umdala usesulwini nathi singumnikelo othululwayo ngecawa siyangena ngo-6 kusasa apostolo siyangena nango-10 siyangena nango-5 ngecawa dayidayi ndiyacela egameni kaYesu Thembani khazosivalela ubaxelele phe muntu uba utata wakho ukumisa ngaphambili wakuvalisa icawa izalwa ndim le ntwana khwela yazalwa nguThixo hey wazalwa kufanele umzalwane unkosazana ngiyangena kuqala ngomgqibelo ngaloo mini uThixo wayethe yabona apha kusezawubakho ixesha uThixo athi yonke le nqa uzayizalisa ngomlilo akho umuntu uzawungena egeyithini ngaloo mini wasindiswa wawengena egeyithini eSnail Park ingakanga afike nasecaweni bawa abantu kwathi sisayina ngamanepkin phansi uyayenza uThixo lo usayenza lapho yabona uTamkhulu ushiye into apha sizayithatha sibaleke nayo Tamkhulu uzodala ngamo masela namadoda sizoniplana futhi naye ukuhlala lapha ezitulweni sizoniplana ngiyoshumayela ngizokwenza izinto apha enkonzweni ila ngifike early futhi ngingafiki late sizoniplana ubulate sakufona sithi sakulinda uzokwenza lefunye enzini nyangi nani kusisi nani boma apha ke kusekumkanini kaThixo uzoshumela nomama ngocawa ngo-11 o'clock uyadlala wena amachene sawakhulula thandaza kudinga balingona sisithandaza
Mawe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabulela kakhulu. Sibulela uxatyiswa nguwe. Hey! Sibulela uthando. Sinazange salifumana uthando emhlabeni singabantu. Kodwa Nkosi yamakhosi sathandwa uThixo. uThixo lo wadala izulu nomhlaba. Lo wenza izinto zonke. Ngelizwi lakhe zabakhona. Lo ngazange aphakamisa isandla. Kodwa wathetha kwenzeka. Nalapha Nkosi kuthi izwi lakhe uligadile. Oh, my God, Jesus. Uthixo odlule endaweni lithi lizibeka ummeli adlule nalokho sesambule. Bekumele adlule nalapha kule ndawo yasemqanduli. Bekumele uThixo edlulile nalapha. Satana namadimoni akho bekumele uyesedlulile nalapha. Bekumele umdala kunensuku akaqande ngombane wezulu nakuleli ndawo. Noma amadimoni bese sithi sigqibile ngomkanduli kodwa uYesu Kristu uThixo amaphakade asemaphakadeni bekumele azagqithe nalapha. Nalapho uYesu ugqithile. Shwebese ngabo bangambonanga xa egqitha kodwa yena ugqithile. Kwaye ibekile imark kuyaziwa emkhathini ukuthi umdala kunensuku lo ungabizwayo kwilizwe lomnyama ngegama ugqithi lapha. Xa egqithile kukho into esivelayo. Kathe uThixo wafekethe endaweni kuvela amaqhowa. Kunamaqhowa azawuvela apha. Siyayazi simbonile akadlali ngexesha lakhe. Siyabulela Nkosi Yesu. Sibulela notata bethu owethe wabathatha wabasebenzisa kule ndawo. Sibulela ngalomsebenzi wanamhlanje. Sikunika imbeko losuku egameni likaJesu waseNazaretha. Siyaphuma Thixo wamsithembe wena entweni zonke. Lonke ilizwi ehleliwe emntwini nomuntu. Thixo wamandla zomonwabisa. Esekhaya kukho abantu abazawuthi ingathi ndiyaphupha. Andiyazi kwenzeka ntoni ebomini babo. Kukho abantu abangathi